Nah, yang mau melo riala sebagai ada si orang yang hari itu cinta segitiga. Cinta segitiga ya imasu tania maka ada angka tahu iboji, ya tahu iboji kata na boji tania. Nah, ketiga pala imasu yang arti yang pertama cinta kepada Allah. Mapoji ki lauri kong Allah Taala. Magi na paralo ki mapoji lauri kong Allah Taala. Nasabak syagai ega na paspinyaman na kong Allah Taala. Syagai ega na rupa tahu tininna anu angkeri lebo na yedino dek na ancaji na reputanya kong Allah Taala. Jadi perlu dipaham makara tininna tu yang angkeri lebo na yedino gara-gara kong Allah Taala. Napa ni nare kumakoro si matang taki tuturu kiri syaga igana papinya mana. Bennenge melo korreke ngi papinya mana werekke kong Allah Taala. Namoni mufatap kumana sininna daung angkairi lebona yelino. Mufatap kumana sininna takke ajue untuk mufake maroki. Mufatap kumana sininna woi na tabi'e, woi bosi, woi na tapkarange, makutofar woi na saloe. Untuk manca didawa dek mule muki papinya mana kong Allah Taala. Malah tu contoh kecil yang papinya mana pengelau Taala paparan ni ia nafas ia nafas na rupa tahu masuk utama rilalan nalan roalena papinya mana pengelau Taala nawereki pengelau Taala secara cuma-cuma gratis maka na benenge ia narik kotom nafas iwajar malah tu umpamanya kedua sebuki manafas lalana seperti wannya Bennenge yero napasa siaga na kira melo iwaja. Neke pong Taala na wereki secara cuma-cuma gratis. Aga bawa na paralo pong Taala. Si mata angka kitego iparensa na niya liniri kapitan. Makotokor bema pong Taala na pancajinga ki landroale yero landroalewe sempurna neke na batasi pong Taala. Tegeriya na batasi. Pong Taala na wereki riasang atandrengan na batasi tandreta. Maka na kira-kira cobaan na yero kong Allah Taala dek na batasi di tandreta. Umpamana tahu kita tambah tandreta tapi di meter nule kapa tahu ki masile tinggi. Neke kong Allah Taala na batasi tandre na rupa tahu. Maka de kong Allah Taala iko si kue mi tandremu na rekomelo ko boleh pakka cukup pakka lo bandre mana bawa. Yang kedua ya nariku na batasi kong Allah Taala pak kita. Tegeri atau nabatasi pas kita magana kira-kira umpamana nareko yero pas kita dega ga batatanna nareko angka tembo tembus pandang dega ga ya sepalawa nule kawa masih saki jadi mandreki bali bolata jamban kita mana neke pangratara nabatasi pas kita ye tomiro yitai anu de na lindrung yero anu malindrunge dena yulle kita agai bina batasi pangratala ya narito paring kalingai Yaro paring kalinga dinenge de na batasi di tawe de na batasi di pong Allah Taala nulle masesta kini di narekomelo ki matindro magai narekumpamana matindro ni di tappa mapallap ko te saliwa kampung yang kalinga mana magai de na batasi paring kalinga nika pong Allah Taala na batasi paring kalinga ye tomi yang kalinga anu macawe di bawah anu ya makoto problema na pancanya ki pong Allah Taala landroale ya makasi Pada ni ducili si bawa lindroy pada angka olina pada angka bukunna. Naika ducili mapeca, dito na mapeca lada. Lindroy matadda. Maga na kira-kira coba na ducili matadda pada lindroy. Narekomelo ki matindro talangga. Naika pangatal na pancajinya ki ducili dito na makaddo dito na mapeca. Maga to kira-kira umpamana narekomapeca matanga si mamotoro. Atau mapala na tapakape na kede itu na kape tapancajinya ti landroale pong Allah Taala makotofor na pancajinya ki pong Allah Taala iya ro limat tawad di malakko narekomelo ki timpu makasi malakko na maga na kira-kira bineng den alam pero jadi aku timpu ki tega ni lakko neke pong Allah Taala pancajinya ti landroale makotofor be man narekomelo ki Mapoji lauri kong Allah Taala ya narito si matangsa si madamperampe lauri alena. Tegay na riya sa madamperampe pada ni tikiri. Iya ro tikiri dek na halangi wijama-jamata. Namo matanga si mamotoro. Umpamana narikutuk-kutukungan ni subhanallah.
makasting ilalangi alhamdulillah. La ilaha tikungangi la ilaha illallah. Majai ilalangi Allahu akbar. Allah ko inna lillah. Ternyata bahwa tahu mati wading ipura makara inna lillah. Namun narik kurakan nami musibah. Wadi matu ipura inna lillah. Jadi rata-rata narik kumelo ki maku di boji lori tong Allah taala yang harus dimatangkan ki matam peram kelawri ya. Maku tahu baru memang narik kunakan nak jadi masalah ipale silau realita na inap pariap pitari tong Allah. Tege na bansana. Umpamana ini patanan ladangnya, mabidi ladak ki ha. Narik kuite maku ke meta je makua di ladang ki ongrona sebelum itanam. Made menre woye. Nare kuma pakore paralu yo lorita ipaletu rialeta makara magi kira-kira napa karo nulle kapang makurang-kurang ni pakasiya tanah taba mage pura metna puara pangala taala makara tanah tetengi wi tau angke tetengi ka nekia kuata i tau angke tetengi ko nare kuma tette kiri pangala taala iya ro tanai na tetengi ki nekia nare ko ki tanai ma tetengi na kuata ki tanai ina tuma biasa mega tau tatapro hesto arwa hesto na umane ke maga si kuma to ya to ngalino na maga ipuata iritana angkani meloe ya liapu maga ipuata iritana mabiasa ki tumita na rekko to jokka ma motor ya rega to ma moto madari tu mega ito ki oki remondino to tare Ikatuaga makada akhirat dunia sementara akhirat selamanya ikatu makada gara-gara uang panai ikatu kutunggu jandamu Nekan kasi di mala kalak kuya yan narito pada lain latay. Pada lain mesto la sana tay. Tanya la taga, tanya la tamakara. La tarilan roale na tanya. Pak galung lain matoy masalana, pak dara lain matoy masalana, pagawai lain matoy masalana, pak galung pak balu lain matoy masalana, guru sertifikasi lain matoy masalana, guru DE na sertifikasi aja memang. Naikin na repunakan na sila sa bangsana, ya parang liriparete yolo realeta. Umpamana paggalungin. Nule kapat pembriolo na rapito ramalat tumagalo, naika tumagalung mo. Naika nule kapang angka sa disalata na tabak na tudi ramalang. Aggalungan nga, gangkana din ang puasa. Jadi pangalataala na pinre, waye. Ya ulangin na tabak magay. Tarik pamang mapuasa niyo lo paggalungin. Pura si matu ramalang na inapanapanon Magalungin. Denai sakit puasa maka sitoni atau tu makotofor na inappa ni ipaletu ni ripong taala narik kupuran ni ipaletu ri ipaletu ni tenga ripong taala pekpi carana yang mataangka ti mello ripong taala tarik pamang na wereki ripong taala pappidalle ya halalai na wereki ripong taala pappidalle ya makasing atutungan makasing na kasi mataangka to tego iparentana na si mataangka ki matamperam pelaw ripong